været på et utal andre. Heldigvis var der ikke nogen hjemme, der var ikke nogen, der kom noget til. Det fik et meget fast navn, som vi siger. And guys, you are in luck. You've chosen a good time to be here in Copenhagen Harbor because we have a very special, very beautiful guest these days. On your right hand side you see the Royal Yacht Dannebro. It's the royal family's ship for when they have business in Denmark, including Greenland and the Faroe Islands. På højre side har man altså en virkelig vældig dejlig dag at være her i havnen. Ikke bare på grund af solen, men også på grund af den fantastiske kongeskib Dannebro, der ligger på vores højre side her, som altså er i København de her dage. Det er det skib, som kongefamilien bruger, når de skal rundt i vores yndige land og hele vejen op til Grønland og til Færøerne, samt på officielle statsbesøg i Norden. We're coming up to one of these military areas at Holmen I just talked about. This one is Battery 60s by King Christian VI. The cannons actually still work. One of them fires 2 shots today. And when the sun comes up, the one goes down again. As we go in summer, the sun can get up very early. There's some angry neighbors that don't want to get woken up by a cannon at 6 a.m. I wonder why. So around this part of the city, we just say the sun never comes up until 8 o'clock. Her på højre side, så er det fordi de her militærområder på hånden, jeg lige fortalte om. Det her, det er Battery 60 af Kong Christian VI. Kanonerne, de virker faktisk stadigvæk i den affør 2 skumdel. Og solen er start, og når den går ned igen. Men som vi ved, så kan solen også finde på at stå ret så tidligt op her om sommeren. Der har altså været der nogle lidt utilfredse naboer, inklusive en ret så vigtig familie, der bor over i noget, der hedder Medieborg lige herovre. Som måske ikke vil vække så tidligt af kanonslag, det er jo fair nok. Så her omkring, der siger vi altså, solen står ikke op før kl. 8. On your right hand side, we're now sailing past the Taylor Island and the impressive B&W Horns. This was once the biggest shipyard in the entire world. Today it is more of a cultural hub with a lot of events happening. Every summer you can come out here, you can let your inner demons free to some heavy metal music when the festival Copenhagen comes to town. Her på højre side, så er det jo forbi lavsælingen af de imponerende BRV-haller. Det her var engang det største skibsværft i hele verden. I dag der bliver brugt mere til kulturelle begivenheder og events. Hvert år der kan man altså komme ud og spille lidt på sin luftgitar, hvis man har sådan en derhjemme i skabet. Så der kommer rockfestival, der hedder Copenhagen herude. If you're made from stronger material than me, spoiler alert, that doesn't take much. But then you can go over and enjoy the beautiful view of Copenhagen from the top of the crane. You will, however, also get an elastic around your ankle and be told to jump off, because that is the Copenhagen bungee jump crane. Her på højre side, hvis man er skåret af noget lidt stærkere materiale end mig, og det kan jeg så fortælle, det kræver heller ikke skide meget, så kan man altså komme over den kram på højre side her, kigge rundt på den her flotte by, inden man hopper ud igen med elastik under manken, og det er nemlig Københavns bungee jump kram. Ladies and gentlemen, in just a moment, coming up on our right hand side, there already see you taking out your phones. I would love to introduce to you Copenhagen, probably Denmark's most photographed woman of all time. We're coming up to the statue of a Little Mermaid from Hans Christian Andersen's fairy tale. She's an older lady, she's actually been sitting on her rock since 1913. She was given a love jacket to the founder, the Carlsberg Brewery, that Denmark is also known for. Mine damer og herrer, på højre side af båden kan jeg nu introducere jer for en sand legende i havnen. Det er selvfølgelig